Andani do shukuria zijitihadi zafanywa na Wizara ya Habari za Ndani heza jiri pora diongazija ndugu ikao zinungoza kanziro haku wa ima bala zoto anda nyangu zijoja nziro yode mana risabiko ribashele Wizara marahaba wa veza wafanya jitihadi haujawaje wabirilie wando hazi wa radiongazija zijoandisa hambwani zijoja hakuyu zija daraja ya ula hasara au kaya Komori ikaya amani na usalama jana shaba haritido na ndungo rambangizo mzaha ukaroneza onde mwana nyasi ya ungulo mhono juzi rifikiri zila ndungo za mzaha za wana kodo ya mare amandeli ruko hifanya shari jihundu harema ajali ikao karsanza zijiri harema enzi yode bana ribashilao marahaba Wizara ya Habari za Ndani ho shuhuliha warambio wajaje wasire ubirilizi wahe wando hazi radiongazija neledaho ribashile marahaba tena director de cabinet wa gouverneur jitihadi ifanya ho hanso mavamana wa radiongazija no wando hazi ilionde islahi ya husiana no wananivurano watutu wakaya rijari wanana ni waziri wa habari za ndani hauri uzisa na utaharambe zori yashio za husiana neze taabu zire mawe radiongazija alhamdulillah wana wa radiongazija wonsi ina mdu hashindi hajitamka usoni mwa waziri bahe hatulilia haupole haishilia warenge ze hadhari za hao waubirilia radiongazija hawisaidia razombo za hazi au saidia ze nafasi zaho wanro hazi nando ibirilia mndo hazi atijo ndwani taabo hazini na huibirilia mndo hazi atijo vurana na mndu na urini kazi na swaha za huende saleda hola radiongazija kidho amana hamande heli ya ladhi rishukura hakuyu au kayanu hamanda zinu karja parozi ona ngabo idara za hazi za daula ko hata ngabo waremana mbe madhamana waha juhana si waremana mbe karjaona waziri wa habari za ndani atapilia ulati jodiba zijanziro engeleo action yafanyiha ya ukaya waziri yabehe ma polisi waje waritunde waribirilie zitimshangazeni bo wakomori bwangazija baba la waziri kaja kaujare nge radio ya japroprie shahaka ujabirilia ukawa waziri waho wakomori kamili wende mu wahe matangazo ya heda ula kamili enge ikawajibu yabeze haraka yakalilie haubirilia malaho hamanda ala na wana hamanda wala wasijihunde harama mivurano wajeda wanje harama uhasarifu rishukuria waziri rimone sandongo zinji tabu riziona hola tabu ya zombo hola tabu ya mwenje hola tabu ya mshahara wa mro hazi wa radiongazi kwa kule jwa shida ufanye passport alhamdulillah hazirenge hazishukuria ngabo hizo jutanziani leo na maudu ngabo hizo zijutilwanziani horendao haumavu nafasi za mali yonde maana zodofanyi haleo chenge wizara ikaneze mali ze doleasi za hatu zitsojo hisaleo wa imma hatabu ya mapesa ngabo zijofanyi haleo na zijofanyi maudu na zijofanyi hoshao engenyi mwaka na hamu nyima